Maya payabak po kay kayungan, at syuta na po king kana man Domingo ning karaniwan a panahon. Kaniting banal a kapagmasusyan, iyabe tala po karing kaya katang panalangin ding mga tuking kayadwanan. Para king kapasalamatan dari pamilya ng Cesar at Lorna David, pamilya Salangsang at Estacio, Escoto, Susan Bernardo, Edward and Juliet Marisag, pamilya ng Sardas at Luz Medina, pamilya ng Romeo Jr. at Rowena Bernardo, Mark Robern at Janet Bernardo. Para king Kebaitan dari Nelia Martin, Alma Sitson, Bal II at Bal Urbistodo. Para king espesyal ay intensyones dari Lelia Abiog, Emeline Gibara Angeles, Maribel Mandela, pamilya ng Mr. and Mrs. Lenin Malang, Marie Chris Paldeng, Annie Rason, pamilya ng Yolanda Ramos, Rachel Ann Tolentino, Rica D., Catherine Paldeng, pamilya ng William Russell Malang, Marites Maristela, Julian Gibara, Ralph Benjamin Basilio, Mary Manette Pineda, Joed at Karen Joy Dimitri, Evelyn Candelaria, Yesebi Tanim, pamilya ng Derek at Flor Sanchez, pamilya ng Michael and Nido Orquico, Daryl Francis Sanchez, Trina Yason, Nika Ros Bermudez, Alice Galang. Para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari, Most Reverend Pasiano Aniceto, Demetrio Simon, Pio Cesario Pingul, Merla Mangalus, Cherry Cancño, Gloria Arevalo, Nilo Udan, Luigi Renz Manalang, Kenneth Bondok, Roma Shane Bondok, Alwin Rafael Sampang, Jesus Navarro, Olga Mangalos, Romnick Nidar, Maria Nicolay Rose Santos, Carmelita Tiglao, Lynette Miranda, Ray Anselmo Ronquillo, Marites Maristela, Pelagia Santos, at ding sablang kapatadtang masakit. At para ka rin alang anggang kapainawan daring kapatadtamong mayangon na biye, di Norma, Eusebio, Francisca, Emiliano Sr., Celerina, Manuel Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagason, Marian Ocampo, Iner Ramos, Teresita Panlaki, Mirna Sunga, Eugene Biliwang, Florentina Carayon, Francisca Manahan, Angelina Gilas, Norma Domingo, Felicidad Messina, Nita Nukub, Nicolas Langsangan Jr., Christy Panganiban, Camilo Miranda, at ding sablang kaladwa kim purgatorio at detang ala ng makaganakapa karela. At makanyan mo naman, para king kaligtasan ning balang metong kaya katamo laban king COVID-19. Para king malagwang kapaldanan daring kapatadtamong miapektuan kaniting coronavirus. Para mo naman king kapainawan daring kaladwata, daring kapatadtamong mituran kaniting pandemya. At para king kaligtasan daring kaya katamong eganaganang frontliners.
Anting mato nga pamilya ng Diyos, may tipon-tipon tamungan, king lagi ng iba, ampuning anak, ampuning banal na Espiritu, Amen. ing grasya ng ginutamong Jesucristo, ing lugod ng Diyos, at ing pamakiyagom ng banal na Espiritu, manatili asanang parati kay kayungan. At kaya kaante mo rin. Maralastang may natiling alang pansin po tanging ginu, tatagkila na katamo king pakayap ng upaya. Adwan tamong ini king mit mong kapakumbaban, ing kapatawaran ng ginu karing kaya katamong kasalanan. Batang maging karapat dapat magmasusi, karing banal a misteryo. Iyag kastaya po ngening miyag nanagnan ng kapanisyan. Magkumpisal ko, King Diyos sa mayupayang tuto, at kaya kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Uli nito, ipaniga po ko kang Santa Mariang Kapilanman Dirhen, karing sablang Anghel Ampon Santo, at kaya kayo kapatad, ingipanalain niyo ko, King Diyos aginutam. ing Diyos sa mayupayang tutu pakaluluwa na katamo, at king pangapataw daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alang angga. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tamo. O Diyos, sa iba may, bustan may ng anak mong Yesu Kristo, ang makirake king kabilyan daring sikwil ning lipunan, at may bata king kasakitan daring sabla. Bustan mo nga kawangis miya, banbusal mi alang manatiling makakawane, at alang kasalanan na may patawaran. Gawan mo kayong kayabe ning anak mo, taong miyangat, karing madadakurak kapamalatan daring amano ning matulang pamananggap, at ding mayap ng dapat ning pamipasikanlob. Itingan po aduan me, king kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Pamamasang iba't king libro ng Levitiko. Inginu sinabi na kari Moses sa Aaron, nung ating lunto pasa, o baya, o kalbag king balat ning metong ataw, sukat kong magsuspetsa, king ating niyang lepra, king balat. Inya kailangan niyang idala kang Aaron na saserdote, o metong karing saserdote, anak na. Ideklara na nga malinis. Ulinging sakit alintoking balat ng buntok. Lepraya. Ing ninumang taong mika lepra, sukat siyang magimalan gabak-gabak at gut-gut abuak. Sukat neng takpan nguso, ning kabang kukulisak nga, marungis ko. Kabang mama ko iting sakit, sukat siyang ibilang marungis. Inya kailangan ng mibale-bale yang makaparay, sukat yang manuknangan lual ning kampamento. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Dalit tamo pong pakhibat, ika o Ginoo, ingka kong kambilan, padurutan mo ko, king tula ning kaligtasan. Ikaw ginuing kakong kambilan, padurutan mo ko king tula ning kaligtasan. Maligaya yung taong may patawaran na kasalanan at may panupaya king kayang kakulangan. Maligaya yung tao king Ginoo alang atraso at alang kapamaraitan, king kayang puso. Ika o Ginoo, ingka kong kambilan, padurutan mo ko, king tula ning kaligtasan. Kanita linapit ko kaya kagino at pisyag sablang kasalanan na makasalikot ka ako. Ngako, ikupisal ko king Ginoo ing sabla kong kasalanan at kaya namang deyo ing behata ning kasalanan ko. Ika o Ginoo, ingka kong kambilan, padurutan mo ko, king tula ning kaligtasan. Tumula ko king Ginoo. Tumula kayo ikong banal, ikong sablang ating malinis sa puso. Tula, ikulisak yo. Ika o Ginoo, ingka kong kambilan, padurutan mo ko, king tula ning kaligtasan. Pamasang ibat, king muna ng sulat San Pablo, karing tao Korinto. Kapatad, nanuman ing daraptan nyo, mamangan ko man o miminum, daptan nyo ngan king ikaligaya ning Diyos. Eko babye kasangkanan king pamikasala ning ninuman. Hudyo o pagano, o ring galame king iglesia ning Diyos. Antimo ing daraptan ko, pagkapilitan keng pamatulan ing metong at metong king sablakong daraptan. E para king ikakayap ko, nune para king ikakayap ding sabla, banglang miligtas. Makitulad ko kanako, antimo ing pamakitulad ko kang Kristo. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Tala katapuban parangalan ning Maya pabalita.
Lintoya busal tamu ing metong amaragul a propeta. Dinatangya ing Diyos, bangneng iligtas ing kayang balen. Alleluia. Hallelujah, 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 hallelujah. Inginu manatili yake kayo, At kaya kaante mo rin. pamamasa king maya pabalita, agpanggang San Marcos. Ligaya kaya ka o Ginoo. King panahon na ito, ating meto nga leproso nalinapit kang Jesus. Sini Claudia king harapana at migmakalunos siya. Nung burian mo pakayap mo ko. May lunos si Jesus kaya at tigkilane at agnanang sinabi, buri ko kumayap ka. Kanita mo rin may wala ing lepra na ning tao at kinayap ya. Agad-agad, pepalakwan ng Jesus kay ba't nang maigpit penabilinan. Lawan mo, nga nang sinabi, mo pamalita iti kanino man. Maya pa, munta ka at pakit king saserdote. Kay ba't, midawon ka nga'y nagpangkingutos ng Moises, ban patunayan ka ring tao king ika, kinayap na ka. Dapot may koya at pemalita na ing milyari ulinita, Jesus ene milubhayagan king balen. Makagyo na mga tsu luwal ning balen, karing lugal at tahimik, at karinde pagsariyan ding taong manibat, karing miyayaliwang lugal. Pakamalan kong bininyagan, ing mayap ng balita ning kayakatang kaligtasan. Kapurian kaya ka o Kristo. Mayapayabak po kay kayong ang sabla. Ngani pong panauning pandemya, makabawal po kay katamungan, ingawsan tamong talanan. Ala, less touch. Kaniting panauning pandemya, bawal kay katamungan, ing talan, tagkil, mi papanalan. Angyang naman po ing Santa Iglesia, migadjust ya kaniti ewari. Ako po personal na karanasan ko, potang ating lalapit at manyiklod ka na ako, agad-agad kong sasabihan, karing tao, pasensya na ko po, makabawal po, ala pa pong talan-talan, bawal pa po ing manyiklod, nga ko, pansamantala mo. Uling pandemya, may kadingaliwa isipan daw, o ba't kaya ihamong, o ba't kaya yung pare, bisang papabless, bisang papasiklod. Bakit naning sangkan? Lalong-lalo na, inyang kasagsagana pa ning pandemya at napuking kaselan, ewari po. At naking kay stricto, yan balutangan. Halimbawa na mo po, karing ospital, na po, karing ospital. Ikaming pastulyo, ikaming pari, na kami mo po kabudabud o basta-bastang makapaglanya, karing ospital. Na mo basta-basta. Nang kay palub ka pa mo, ing hospital staff, agad nakangkot na no, sabianan. Father, among, nino po ing puntalan nyo, no ka rin niya po, at siya po ba king ICU, at siya po ba king private room na, o at siya po king COVID ward. And why do they ask this? Kasi nga, hindi basta-basta na lamang na makakapag-anoin ka, ikaw na pare. Timpim pong haliwa, babawal de. Lalo na po tang atin yung COVID-ing pasyente. Among, pasensya na ko po, atin niya pong COVID-ing pasyente, po pwede.
Nung malyari po, pangadiyo niya mo, o kaya po, i-pray over yun niya mo. Ngara po, ang gangining panahon kasalukuyan, makanyaning malilyari karingaliwa. Naning sangkan, uling delikado po, ne po, maselan po, makayawa po. Why? Because there's this, what we call sense of thoughts. Bisakat ali, potang maglanya kay kang pari, talanan me, ing pasyenti. Ang yang naman po king binyag, map na mo kay niking kay katang parokya, gagawan. Karingaliwang parokya, balo yo po, potang maminyag laring pare, karingaliwang parokya, gagamit la pong bulak. Potang i-anoint daneng chrism oil, ing anak king kanwana. Ding haliwang pastol, gagamit lang bulak. Anting pamaningat mo naman karela, ay tindihan tayo ito. Siguro po nungkot nanda ko ngayon eh, nungkot nanda kayo, bakit? Hahawakan mo ba ang taong may COVID? Sige nga. Talanan me, ing taong balo mong infected ya, king coronavirus. Siyempre ali po, natural ali. Eme talanan, eme tagkilan, nilapitan man, ing balo mong taong ating COVID. Ale, siyempre ing gawan mo na, no, lumaut ka kayo. Kasi piniya-isolate do rin eh. Ne po, maka-isolate la. Kumbaga, mimingat ka. Ako po, balang ating managkat ka na ako. Halimbawa, ang taong malapit ka na ako, kaya kakaluguran po. Birthday yaman yan, fiesta yaman yan, kasal binyago, na ano yung pa mga okasyon yan, akaugalyan ko na po ngayon ng panahon ng pandemyang mapangutang ko. Potang ating manimbita ka na ako. Brads, nga kong mangutang, dakal la pa rin kinumbira mong bisita. Nung balo kong dakal la ring datang, na ako datang. Nung balo kong dakal abisita, na ako munta. Na ako tuloy pa. Bakit? Kasi kay kaming pastol, kay kaming pari, may po aywasan, na bisa kayo't ali, ikayong tao, lumapit kayo, at manyiklod kayo kay kami, talanan nyo kami, wari. At aliwa mo ita, luklukanan na ka pa, makipagkwentuhan la pa. Sa atin pong mga Pilipino, ganyan tayo eh. Yung sense of touch na tinatawag natin ay biglang nawala, sa neta mo ken eh. Ale, pansinan nyo, lawan nyo, itamong Pilipino, kultura tamo, ing mipap panalanta mo. Ale, sense of touch, nano yaiti, mapanyiklod tamo, anting galang king tao, anting respeto king tao, kultura tamo, pupotang malapit ya king tao ng gawan mo, kahulan me, wari po, we kiss them. Sa iba nga po, ang ginagawa nila, handshake eh. May papaggalamano lang, ding haliwa, beso-beso la pa. Pero makamiss mo ita, ale. Pero ngayon, ang gagawan tamo, we use our elbow. Ale, ding haliwa, makanyan, ang gagawan na. Ban kanita, apakit mo, na malapit ka king tao, malapit ka kaya. Punong-puno nga naman po tayo ng tinatawag nating the culture of touching others. Pero ngayon panahon na ng pandemya, bawal iti kay katama. Puta pong mga dita mo, kaya nga pong gino, may kayo dapat yu iti. Ding katoliko, ding kristyano, iti dapat dapo. Putang mga dita mo, putang lalapit tamo, King Diyos, na ano yung paralan tamo, ano ang paraan natin, anong paraan ng connection natin sa Diyos. Touching, talan, tagkil. Inyapin puri nga liwa kay katamo, itamong katoliko, putang mga dita mo, nang gagawanda, king larawan na ning santo makatalan la. Kasi maniwala la, natatanggap lang natural supernatural grace, pambihirang biyaya, pambihirang pagpapala. Pero ngayong pandemya, bawal na. King mi pa sa ebanghelyo, nung nga pansinan nyo, Jesus touches the untouchable. Tigkila na ning Ginoo, dapat tatagkilan, ing marina tatao, ing palpikasalang tao. Umpisa na pa mo po, ning ebanghelyo tamo, ning pamamasa tamo, ating kanong taong ating sakita lepra, leproswan ya. Naning milyari, linapit ya kang Jesus. Siniklo dya king arapana, migma kalunos siya. At nanong sinabi na, niting taong ating lepra, nung buryanan niyo po, apakayap yu ko. Nga na. Nung buryanan mo, apakayap mo ko. Nga na. He prostrated. At nano naman yung gawa na ng Ginong Jesus.
Ang gawa ng Jesus, He was moved with pity. Moved with pity, Jesus stretched out His hand, touched him, and said, I do will it. Be made clean. Nga na. Kaya nga manong si Juan, Buriku, kumayap ka. Nga ng Jesus kaya. Pero baloyo po, iting taong ating lepra, ing may kapagpakayap kaya nano, itang kasalpantayananap. His faith in Jesus brought him healing. Ang pananampalataya nga naman ay nagdadala sa atin ng kagalingan. Pero baloy po tanging meto nga taong masakit, tinanggap yung pamipakayap, at ding taong dating maniwala, bisakat ali, this is the source of their belief in God. Ale, yung mga taong tumanggap ng kagalingan, ng paghihilom, ngayon sila na ay mananampalataya. Ngayon sila na ay naniniwala. Siguro nga po, adwang bagay ing lakwan ko kay kayo, anting paganaka payabot na, ning ebanghelyo king balang metong kay katamo. Mumuna. Our faith in Jesus can bring healing for us. Ita mo po anting Kristiyano, baluyo, ing kasalpantayanan tamo, basta-basta mawawala kay katamo. Ako panwalan ko ita. Ita mong Kristiyano, ita mong Katoliko, ing kasalpantayanan tamo, basta-basta mawawala king balang metong kay katamo. Iti dake na nening biyeta mo. O mekad iti biyeta po. Pansinan niyo po, ding taong ating sakit, ating panamdaman sakit, karing-karelang pamikakatawan, potang palawe, laking doktor. Ding taong papalawe, payulo, karing doktor. Ang yang palawe no din, kahit nagpapatingin at nagpapagamot ng mga yan, nagsisimba pa naman. Nagdebosyon pa, namamanata pa. Magpasyam la pa, papangadila pa. Ale, inyapin po minsan natin kung dimdaman, among nung ala ko pong kasalpantayanan, alaya pong sika na ning kanakong kalado at katawan. Nana, tutuya ita. Among nung ala ko pong kasalpantayanan, ala ko pong tibe, kalado at katawan. Nga na po. Truly, indeed, our faith in Jesus can bring healing for us. Kadwa at tauli po, makabilibya mo po itang leproso na tao. Nakakaantig lang siya sa ginawa niya. He begged Jesus for help. He begged Jesus for healing. Migma kalunos siya iting leproson a tao. Med niya diyang lunos pakalulu king Gino. Baliyo po, ding dalubhasa, king teolohiya, ding great theologians, ding talasulat, sasabihan da po, ing Diyos kanu, perfecto ya, pero kanu ating baging maynaya. Ngara po, ita mo kasing pangakilala tamo king apong Gino, matas siya, mayupaya ya, agyo na gana-gana, alayang kakulangan, alayang kainan. Pero sasabihan da po ring talasulat, ding great theologians, ing Diyos atin niya kanong kainan. Nano ya po yung kainan ni nga pong Gino? May inaya ka ni nga pong Gino, karasking pakalulu. His weakness is that God, He is a merciful God. He is a forgiving God. Tutuyay ta. Ne po, may inaya po kanoy nga pong Gino, karas king tao. May inaya po kanoy nga pong Gino, karas king tao, lalong-lalo na kapag ka ang tao ay humihingi, humihiling na ng habag. Lalong-lalo na kapag ka ang tao ay humihiling na ng pagpapatawad. Inapin po itamongan, kaniting banala kapag masusyan, ipanalangin tamo king Gino, adwan tamo po king Diyos, itamongan po, na sana po, nung nanuman sana itang bageng atsu kay katamo, na kainan tamo, sana kalupa na ning kaya. Aldo daring puso ngayon nung makanano ya sana puso, pamilubluban, ingapong Gino, sana, adwan tamo kaya, ing kainan tamo, maging kalupa ning puso na, ning kaya. Sana maging katulad natin siya. Ang kahinaan natin ay yung mahabagin din tayo, tulad niya. Sana hingin natin sa Kanya, na sana maging katulad natin siya, na ang puso natin ay maging tulad ng sa Kanya. Ang kahinaan natin, karing taong manyad pakalulu. Malapit ya po, ingapong Gino, karing taong manyad pakalulu.
malapit ang Diyos, malapit ang Diyos sa mga taong humihiling ng habag, ng awa, ng pagpapatawad. Lakwan kaya mo po, iting amano, anting pamupos king umilya ko, panabilin po. Bistat man po panauna ning pandemya, bawal ing tagkil, bawal ing mitatalanan. Pero pabrenta mo ngeni, ing Diyos, akwa nakatamong talanan. Pabrenta mo ngeni, ing Diyos, akwa nakatamong talanan, talnan, at kaulan. Kaulane, ing pilubluban tamo, at kaulane, ing buong pangatao tama. Talagat kangan po. Sasalbandaya ko, King Diyos, igpang maypayang tutu, linalang king banwat yato, at kang Yesu Kristo nga anak ng bugtong nga ginuta mo, pengagliking upaya ng banalay Espiritu, mibait kang Santa Mariang Birhen, linasalalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katlungaldos, sinubliyang mebe, pepay tasya banwa, makaluklok wananing Diyos, igpang maypayang tutu. Ibat ka rin, magbalik yan man keti, banmukum ka rin mabye, ampon me nga mate. Sasalpantaya ko, king banalay Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santo, king pangapatao da rin kasalanan, king pangasubrang meding mete, at king biela nangga. Amen. pasalamatan tayo, ing Ginoong Yesus, king pamipakayap, adaralana, king tao, at iyang at talaki, yaring sablang taong at su, king pamangailangan, at kalungkutan, karing balang kayo doanan, ngayongan pong maniga po, Ginu, tagkilan mo kami, king pakayap mong lugod, ulitan niya po. Gino, tagkilan mo kami, king pakayap mong lugod. Kambering sablang magdulap, kapatawaran, at pamikasundo. Yaklis mike ka Gino, kaya bering anggang mi patawarana, pupuryanda ka, o Gino, at ngaming sasabi. Ginu, tagkilan mo kami, king pakayap mong lugod. Kambering sablang ating lepra, karing katawan da, o karing pusura, kaya bering anggang katubalera, at sasawp karela. Pupuryanda ka, o Gino, at ngaming sasabi. Ginu, tagkilan mo kami, king pakayap mong lugod. Kambering sablang sikwil na ning karelang komunidad, kaya bering anggang matulang tatanggap karing tao, at misusubliking karelang dignidad, manalangin keka, o Gino, at ngaming sasabi. Ginu, tagkilan mo kami, king pakayap mong lugod. Kambering tatangis, aldot bengi, king karelang lumbe at lungkot, kaya bering may katagpong kakaluguran, asumaup karela, pupuryanda ka, o Gino, at ngaming sasabi. Ginu, tagkilan mo kami, king pakayap mong lugod. Kambering misisinop king daralanan dang kasakitan, kaya bering anggang makidamayan, karing aliwa, at miyayangat karela, puryanda ka, o Gino, at ngaming sasabi. Ginu, tagkilan mo kami, king pakayap mong lugod. Iabetala mo naman po karing kay katamong panalangin, dating makatuking kayaduanan. Para king kapasalamatan, daring familia ng Cesar at Lorna David, familia sa Langsang at Escoto, ni Susan Bernardo, Edward at Juliet Masirag, familia ng Sardas at Luz Medina, familia ng Romeo Jr. at Rowena Bernardo, Mac Robern at Janet Bernardo. Para king kebaitan dari Nelia Martin, Alma Sichon, at Ival, the second at Val Urbis Tondo. At para king special intenciones dari Leila Abiog, Emeline Guevara Angeles, Maribel Mandela, familia ng Mr. at Mrs. Lenin Malang, Marie Cris Paldeng, Annie Razon, familia ng Yolanda Ramos, Rachel Ann Tolentino, Rica D., Catherine Paldeng, familia ng William Russell Malang, Marites Maristela, Julie Ann Guevara, Ralph Benjamin Basilio, Mary Manette Pineda, Joed at Karen Joy Dimitri, Evelyn Candelaria, Jessie B. Tamin, familia ng Derek at Thor Sanchez, familia ng Michael at Nida Urquico, Daryl Francis Sanchez, Trina Yazon, Nikki Rose Bermudez, at Ialis Galang.
para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Most Reverend Pasiano Aniceto, Demetrio Simon, Pio Cesario Pingol, Merla Mangalos, Cherry Cacño, Gloria Arevalo, Nilo Udan, Luigi Renz Manalang, Kenneth Bondok, Romasine Bondok, Anwil Rafael Sampang, Jesus Navarro, Olga Mangalos, Romnick Nidar, Maria Nicolay Rose Santos, Carmelita Tiglao, Lynette Miranda, Ray Anselmo Ronquillo, Marites Maristela at Pelagia Santos. At para king alananggang kapaynawan daring kapatid tamong meyang unabye, lalong-lalo na Dinorma Eusebio, Emiliano Sr., Francisca, Celerina, Manuel, Mark Louie, Juanita, Marian, Hener, Teresita, Mirna, Eugene, Florentina, Francisca, Angelina, Norma, Felicidad, Nita, Nicolas Jr., Christy, Camilo, ading sablang kaladwaking purgatorio, adeta ngala ng makaganakapakarela at makanyan mo naman. Para king kaligtasan ning balang metong kay katamo laban king COVID-19, para king malagwang kapaldanan daring kapatid tamong miyapektuan kaniting coronavirus, at para mo naman king kapayapan daring kaladwada ring kapatid tamong mituran kaniting pandemya, at para king kanwanan at kaligtasan da ring kay katamong ganaganang frontliners, ipanalangin tala king Ginoo. Ginoo, tagkilan mo kami, king pakayap mong lugod. Ngini po adwan ta aming sarili tang kapagnasan. Ginuming Jesus, keka ing tao araranasa na ingkaw ng maging malapit king Diyos kay kami. Bustan mo nga dalami ing masayamong pamananggap at kapayapan karing sablaming kapatad. Manatili ka sanang kayabemi at tagkilan mo kami o Ginoo, ngenit manggaman king alang-angga. Amen.
Manalangin kayo kapatid, baning kay katamong daon, matanggapya, arapanin Diyos, ibang mayupayang toto. Tanggapan niya sa ning ginuiting daon, karing gamat mo, king ikapuri at kaligaya ng kayang lagyo, ng kaya kataming kasaplala, at ng mabilog ng Santa Iglesia. O iba may miglalang, gagampanan miya iting pamagdaon, anting kapamintuan king kaya kang amano. Linisa na kaya sana, ibayo at tayran, painturo king alanang gaming kayablasan. Itingan po aduan me, king kapamilata ng Kristong ginume. Amen. Ing ginume natili yake kayo, At kaya kaante mo rin, iyat nayo ring pusuyo, makayat nano king ginu. pasalamatan tayong ginu a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan dagang parati, at numan karino iba Diyos kang alangang gatlubos mayupaya. Inyang mi kasalala ring kay kang anak, at mi parayula king siping mo. Binalik mong pasibayo ke kakapamilataning daya ning anak mong mapaminto at ning upaya ning banal mong espiritu. Tinipon mo rin kay kang anak, king kay kang Santa Iglesia, ban maging metong laib pa antimong nung makanano kayong metong, ika ing bugtong mong anak ating banal ay espiritu. Inaos mong maging balayan mo, ban puriyan ing kay kang kabyasnan king sablang dapat mo. Gagawan mo ang katawan ng Kristo at karinaning banal ay espiritu. Ulinita, kambering sablang koro ring anghel karin banwa, daralit minggay kang ligaya. Layon makyabe kami kingalang tuknang dang pamamye, kapurian keka, at ngaming ang kakanta. Tunay ka pinbanalo, iba yung panibatan ng sablang kabanalan, ulinita pagparalampume, ing pabanalan mo sa nareting ayin king espiritu mo, ban para kay kami malyari lang katawan at daya, ning ginuming Kristo. Bayo yung may daon kusang loob king pamaylas at kamatayan, kinuaning tinape, at pepasalamat ya keka. Pirasone at binyene ka rin kayong disipulo at ngana. Tanggapan niya iti, ikungan at kananya. Iti yung kanakong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanyan mo naman kay Baningapunan, kinuhaning kalis, pasibayang pepasalamat kay ka, at binyaning kalis karing kayong disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikongan at minum ko kanete. Iti yung kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at talanganggang tipan, amibubu para kay kayo at para karing sablang daw. Banketa may patawaran na rin kasalanan, dapta niyo iti, bilang kapi gaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalbantayanan.
Inyang ini gaganakan mi o iba yung kamatayan at pamanyobli ng mebye ng anak mo. Darawon miya keka iting tinape ng biye at kalis ng kaligtasan. Lain ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamwa mo, kingi kaming ansa ng may sulusulo, king katawan at dayang Kristo ti puna na kaming anting metong ning banalay Espiritu. Ganakan me o iba, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban miganap yaking lugod. Kambe ng Francisco, ake kaming Papa, i Florentino, ing kay kaming Obispo, Ipasiano, ing kay kaming Obispo Emerito at ding sablang bare. Ganakan miya naman ing anak mong Norma, ay naus mong meko nagitiking yato. Antining king binyag, meteyag kambe ng Kristo, mirkayanan niya naman sa naking kayang pangasubling mebye. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepaynawan at manenayang subling miye, at ding sablang meyangu na biye. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan. Pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alang angga. Ban kaya be ng Maria ing Birhen indo ning Diyos. Kambe ng San Jose ing kayang malugod at tapat ay esposo. Kaya be ring apostol ding sablang santo. Isan Judas Tadeo ake kaming patulunan. At tinupad king malmung kaburian king keka baning banawon. Puriyan dakat paligayan kapamilatan ng Heso Kristong kekang anak. King kapamilatan na kambenat kaya ibang mayupayang tutu kagumning banal ay espiritu pupurian dakat parangalan manggaman kingalan hanggang. Ngani po, hindi mo anak ng inampun, ninggay katamong mapaglunos sa Ginoo, maus tamong ngani kaya karingamanong tiro na kay katamo.
Igabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon me. Banking kasaupan ng kang pakalulu, parati kang mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami, kambening maligayang kapanaligan king banyatang ng Heso Kristong kay kaming talapangabos. Uling kaya kaing kayapian, ating kayupayan, ating gaya, manggaman king alanganga. O ginuming Heso Kristo, sinabi mo karingge kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiye ko kaya kayo. Emo sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, nunelawan mo yung kasalpantayanan ng kaya kang iglesia, at pamayapan ba, ang ponbilugan, agpang king kaburian mo, ikang mabibiyet magari, manggaman king alang-angga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo manatili sa kapilanman kaya kayo. At kaya kaante mo rin. Ipakita mo ngayon misasan metong tamo, king kapayapan. Niyoing kay katamong malambis sa Ginoo Yesu Kristo, iyang kordero ng Diyos sa milalako king kasalanan ng yato, mapalad na ring mayaws king apuna ng kordero. Ginoo, ako matampang tanggap kaya ka, dapat ikas may nga mano mo, kumayap na ako. Katawan ng Kristo, Amen.
Salakad tapo. Manalangin damo. O ginuming malugod, pagkaluban mo kaysa ng pamanganibat banwa, parati kaysa ng mitmong danop manaya, king tinape ng biya. Itingan po aduan mi king kapamilatan ng Kristong ginume. Amen. Lukot na mo po sa aking kapabaluan. The Catholic Church is coming very close to one of her most significant and important observances. February 17 is Ash Wednesday, which ushers in the season of Lent. It is a day of fasting and abstinence. 2 Masses will be celebrated on Ash Wednesday at 7:30 in the morning, which is in the Kapampangan, and at 6:30 in the evening, which is in English. It has been a traditional practice in our parish that on all Fridays of Lent, we conduct the Stations of the Cross in our clusters. However, due to health restrictions, we shall have the Stations of the Cross on all Fridays of Lent at the church patio, starting at 5 o'clock in the afternoon, culminating with the celebration of the Eucharist at 6:30 in the evening in the church. The first of our Stations of the Cross is on Friday, February 19, which will be led by the PPC officers and the coordinators and members of all mandated organizations. Coordinators are therefore enjoined to cascade this information to their respective members. Let us be one with our parish community in the meaningful and significant observance of our Lenten activities. Thank you. Siklod tapo para king Horacio Imparata. Ingoratio Imperata, manalangin damo. O mapamakалulu ampon mapagmalasakit ay pami, lalapit kami keka kaniting masipit a pamangailangan me. Aduan me keka, ingkambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakal a kasakitan kaya kami at may kamatena karing dakal ataw. Aduan me ngeni keka ing baliktan mo kaming mitmong lugod at iyatsat me keka kaming makayulo mong gamat. Ing takot miking sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasignangan mo yung kasalpantayanan mi, at palusukan mo yung masabal miking metong at metong. Ipanalangin ming antabayanan mula, ring taong mi tutukan maninton panulo para kaniting makayawang sakit at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mila, ring pekapun ming pambansa at lokal, ban mamili at salila mo karetang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit, at inggawan da iti makasalikot, at bukod mong paraking kapakanan na ring memalan. Bendisyonan mo, ing sablang pamagkapilit me, ban mapupos na iting pandemya, king bansame. Ipanalangin mila ring doktor, narsis, at ding sablang lilingap karing misalunan, ban makasula karing masakit kang bening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, pasignangan mo yung pamagtagulaling na ring sarili ra, king pamaglingap ka ring masakit. Mula paboren, miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin milaretang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo laretang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapaynawan, detang mayayango na biye. Pagkalam mo kay kaming grasya mo kareting masakit na panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayap daring sabla, at ban makasahop kami karetang mangailangan at pakakalulo. Manano na sanang paulining masabal, at pamagmalasakit mi para king metong at metong, mikabiyos kami ngalang kasasagkulan kaniting krisis, layon tayrana kami, king pamagbayong loob at kabanalan.
Itingan po aduan me king kapamilatan ng Kristong ginume. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlungo kabanal-banalan na indu ng Diyos. Emo sana pisawiling aklis me keka king kakulangan me, nunay bagkus mo kaming ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanwanan a Virhen. Amen. Virhen de los Remedios, induning kapaldanan, Panalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Judas Tadeo, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon. Pakaluluan mo kami. Talakad tapo. Inginu manatili ake kayo, At kaya kaante mo rin. idukuyo reng buntukyo at manigapu king bendisyon ning Diyos. Ing mayupayang iba, papanatilyan ako sana king lugod na, ban eyaw kabud tutuparan, ing batas na, nunay isinupyo, iti karing pusuyo at luguran. Amen. Tukyan nyo sana ring bakas ng Yeso Kristo ng anak na, at maging tapat na anumaning kabayaran, ban maging malaya at makibatwa. Amen. Pagkaluban ako sanang kabyasnan ng Banalay Espiritu, at ibiyan ake kayo ing pamanalastas at sikanan, makaibiya malaya at apanaligan apakibat king Diyos. Amen. At bendisyonan ako nga ning Diyos sa mayupayang tutu, ing iba, ating anak, ating Banalay Espiritu, Amen. ing banalamisa, midawuna, umen ako nga ngeni king kapayapan at lugod Kristo. Salamat, King Diyos. Sinong pwede sa Wednesday? Anong araw yun? Wednesday. Wednesday. Merkules. 7:30 ang sinong pwede.